Кезекте туғандар, япошкаларды көрсетудің екінші бөлігін баштап жатабыз. Бүгін 14 ноябрь 2021 жыл, вторник, Бишкек, Рио Муна базары. Дагы деле болсо каналга жазылганды унутпаңыздар. Жаңы көрүп жаткандар болсо эскертебиз. Биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Ошол биринчи көрсөтүп жаткан автоунаа бул Honda Inspire Армениядан келиптир. Жылы 2006, рестайлинг 95 000 км жүргөн, объем 3, басы $6000. Азыр салонду көрсөтөйүн десем, эси ичинде эс алыптыр. Ойготуп тосолдук кылбай эле коеюн. Кийинки автоунаа өтөйүн. Анын жанында Odyssey, Honda Odyssey, жылы 2003, 250 000 км жүргөн, газ бар экен, автозавод, сигнализация, басы $5500. Байланыш номери 0553 36 20 0553 36 33 30 деген номерде. Honda Accord, торнадо кузов, жылы 2001, объем 1.8, срочно дейт. 330 000 км жүргөн, басы $5500. Кийинки Honda Fit, жылы 2003, 1.3, басы $5500. Бишкекке бар. Хабар бар. Бишкекке бар YouTube каналы. Фиттин сабагы жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Subaru Legacy BD5, турбина, универсал. 70 000 гана километр жүрүптүр. Заводской дейт. 2003, 2 объем, $7000. Үстүндө ушундай багажниги дагы бар экен. Анын жанында Honda Step RF3, краска өзүнүкү дейт. Газ 4-чү поколениядагы газ установка болуптур. Басы $7800. Жалауаттан келдик, күчүп беребиз дейт. 398 000 км жүрүптүр. Экинчи биз 13 жылы келген, экинчи казайны биз эклеп болгон, Түшүрүп берет басын. Түшүрүп беребиз дейт. Номерге чалыңыздар. Эже Жалауаттан келиптир. Задний камерасы дагы бар. Газ, бензин, Жалауаттан келдик дейт. Кыргызстанда болгону экинчи казайн экен, 2014 жылдан бери. Кийинки Toyota Ipsum көк түстө. Жыл 2003, 2.4 автомат, биринчи казайн экен бул дагы, басы $7000. Передний камерасы дагы бар. 1.7 объемдо Honda Stream 2003 жылкы, коробка автомат, басы $4600. Байланыш номери бар, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Улантабыз, кийинки автоунаабыз бизде Honda Civic'ти көрсөтөйүн ушул. 2002, 1.5, басы $5000. Салонду көрөлү. Видео запись болду. Honda Civic, андан кийин бул жакта Toyota Highlander. Сол рулдун оң рулусу 2002 жылкы, объем 3, газ, бензин, басы $9900. Салон картелі. Подогрев бар, да? Подогрев бар. Газ жоқ, Газ жоқ. 3 объем. Toyota Kluger. Улантабыз, кийинки бул жакта Honda Step RF3. 300 000 км жүргөн, объем 2, басы $6500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Үстүндө мындай багажник дагы бар экен азыр. Toyota Venom өтө жумшак машина.
Түсі ақ түсті. 308.000 километр жүрген. Жылы 2003. Газ, бензин. Басы $7.900. Бұл жерде Toyota Gaia автонасы жылы 2000, объем 2, басы $5.500. Mazda Demio автонасы жылы 2003, көлемі 1.3, басы $4.200. Бұл жерде рестайлинг Absolut, Honda Stream, қара түсті. Жылы 2004, объем 2, автомат, басы $5.800. Шындай 2 объемдағы Honda Stream'дерге сұрағандар көп болды ле. 2 объем Stream бар екен. Пробег қаншалық болып жанды? 318.000. Газ жоқ, Газ жоқ. Соңғы есепте көрдіңіз қаншалық болды? Бізде соңғы сұрайтта қаншалық депсіз? 462.000. 465.000 сом. Көзі жақсы тұрғандар. Артыңғы бампердің сол жағында біраз машина тиіп кеткен жер бар екен. Оған жақтары жақсы. Honda Inspire жылы 2001, объем 2.5, без вложения, басы $4.500. Бұл жақта дағы бір шындай эле қара түсті Absolut Stream шықты. 2006, 2 объем, автомат $5.800. İçinde hazır eğileri hesalattır. $5.800. Honda Odyssey 3 объем, Prestige задний kamerası var. Bakalım жақсы. Парктронигі бар. Жылы 2000, объем 3. Номері, ақырғы номері 888 деген номерде 508 міне. Odyssey'дің бағасы қанша болды? $6.200 түсіп береміз. Газ жоқ, газ бар екен. Газдың кнопкасы үшін жерде тұрады. Газ бар екен. $6.200 түсіп береміз дейді. Қазір жау екен. Көрсетпелі қойылы. Toyota Yeast, жылы 2002, 1.5, 270.000 километр жүрген, бағасы $6.000. Абалы жақсы. Анан кейін 3 объем Honda Elysion, жылы 2006, 150.000 километр жүрген, басы $12.500. Салон Velour. Нельзя в этом году. У меня что сейчас делать? У меня умный счетчик стоит. Toyota Epson, дөңгелектері қышқы. Жылы 2004, передний перевод, 2.4 объем, басы $9.400. Honda Inspire, ақ түсті, жылы 2004, объем 3, передний перевод, родная краска, $7.900. Задний камерасы бар. Азыр салонын ашып көрелі. Honda Inspire. Андан кейін бұл жақта Toyota Isis автонасы, қара түсті. Дөңгелектері қышқы. Жылы 2005, 1.8 автомат, $7.400. Honda Stream 2 объем, 2003 жылғы, $5.400. Машина жақсы дейді. Салон ашып көрелі. Honda Stream салоны. Ішінде амалы жақсы екен, дөңгелектері қышқы.
Четинде урулган сызылган жерлери жок. Бuyakta дагы бир бос түстө Toyota Is автоунаасы. Жылы 2003, 125 000 километр жүрүптүр. Баасы $6000. Ушул фит Россиядан келиптир. Номер учеттон чыккан эмес. Негизи эле чыкпайт. Жылы 2009, 1.3. Кыргызстанда пока жүрө элек дейт, без пробег дейт. Баасыны кече менимче 5 бир нерсе деп жазылып турган, азыр өчүрүп салыптыр. Номери бар экен. Бул жакта 3 объем, Honda Odyssey Absolute, түсү ак түстө. Кара түстө. Бир аз адашып калыппыз. Кара түстө 3 объем. Жылы 2002, 250 000 километр жүрүптүр. Баасы $6800. Газ жок да сизде белки? Жок, газ жок. Газ пока жок. Мына задний камера көрсөтөт да? Ооба. Задний камера көрсөтөт. Бул жакшы, автозавод бар экен. Состояние жакшы экен, $6800. Мынтабыз кийинки бул жерде 3 объем 2003 жылкы Toyota Estimo $7200. Номери бар, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Estimo азыр отолуп турат. Toyota Funcargo автоунаасы. Жылы 2002, 1.3. $5300. Анын жанында дагы бир Absolute Honda Stream, ушундай Titan дискада турат. Жылы 2004, 1.7, газ, бензин $5900.